Серебряный түстөгү Toyota East у нас сатылат. Пробег 185 000 км жүргөн автомат, объем 2000 жылы 2002 жылкы, объем 1.5. Без вложения дейт. Телефон номери 0709 50 06 03. Басы $4800. Дөңгөрөктөр кышкы, дискалар титан. Салон бүт ичи перекрашенный. Салон ичте бүт перекрашенный дейт. Мындай эмелери. Ичтен ручкаларынан бери. Бүт бары перекрашенный экен да. Даяр. Вложение жок. Даяр. Вложение жок да. Базы окончательно канча болот? 4,5 болот окончательно. 4,5. Бүт химчист болгон, ходовка жасалган, бүт даяр. Бүт бары даяр. Только айдаш керек да? Косяктары жок да? Жок, эчтеке. Краскалар родной экен бүт бары. Пробеги канча жүргөн? 180 000. 180 000 км жүрүптүр. Бүт бары жакшыкан. Мына ушул кнопкалар бүт бары иштейт да? Ооба, бүт иштейт. Бүт бары иштейт. Руль кандай, мульти рульбу? Жок, мульти эмес, мындай обычный эле гидрач. Гидрач. Салондору бүт даяр, таза. велюр экен, бүт бары таза. Оң руль.